Mēs gribam jums pateikt, ka mūsu gala koncerts gandrīz ir beidzies. Mēs gribam pateikt visiem, kuri atnāca, kuri veltījuši savu laiku, savus līdzekļus, lai šīs pasākums notiktu. Liels jums paldies! Kā arī pateicamies Kultūras pils Ziemeļblāzma administrācijas par iespēju rīkot šeit pasākumu, kompānijai Artesium par dabīga ūdens piegadi, mūsu informatīviem atbalstītājiem, kā arī kompānijai Dekanoma, meistarei Irinai Gailai, Body-Art студии Карлана Арт и мехенди-мейстери Марине Самохваловой. А также официальному оператору Сергею Доманову, официальному фотографу Морозову Вадиму, фотографам Павлу Анну, Татьяне Григорьевой, соведущей Марине Анацкой, Ярославе Одаровской, администраторам Екатерине Горбаченко, Кристине Корнеевой, Веронике Стальмаченок, членам общества Трепес и в главную очередь еще раз огромное спасибо Али Белинской, председателю общества латвийского фиброза, за доверие в организации такого важного и нужного мероприятия. Это мероприятие показывает, что когда множество людей объединяют свои силы, то возможно достичь большого результата. Спасибо. Спасибо вам всем от всего сердца. Kā arī Ziemeļblāzmas strādniekiem Jānim Straumē, Vitautam Kubiļus, Jānim Lienai Kubiļus un Ievitai Zariņai. Jānis, kuru es uzvardu neuzrunāju, es domāju, ka viņš saprata, ka tas ir pa viņu. Paldies, jūs esat lieliska komanda, jūs esat lieli profesionāli, un mums bija prieks strādāt ar jums. Un liels paldies backstage strādniekiem Tomasam Šilejanem, Viktorijai Spiridonovai, Natālijai Spiridonovai, Dmitrijam Lazurka un Arinai Kasteļovai, kā arī Marinai Ananskai un Natālijai Jeršovai. Liels jums visiem paldies! Par ziedojumu rezultātiem jūs uzzināsiet rīt portālā Cistiska fibroze LV. Bet tagad mēs gribam aicināt uz skatuvi visus, kas piedalījās šajā pasākumā. Lūdzu, артисты, пожалуйста, на сцену, на поклон. Мы вас очень просим. Все, кто работали над этим мероприятием, порой мы просим вас на сцену для общего фото. Sirsnīgs jums paldies no visas dvēseles. Будем ждать вас на наших следующих мероприятиях. Я думаю, это только начало. Jauku jums vakaru un atcerieties, ka dvēseles elpe ir mīlestība. Turiet mīlestību vienmēr savā sirdī un dvēselē. Visu labu! Paldies! До свидания!